Nanone mu Rwanda leta iratangaza ko ishobora gufatira ibihano bamwe mu banyamadini babangamira ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Abahagarariye inzego z'ubutegetsi ejo kuwa gatatu bahuriye n'abakuru b'amadini mu murwa mukuru i Kigali. Leta ibasaba kwigisha abayoboke babo ibyerekeye icyorezo cya COVID-19. Asumta Kaboyi yarabikurikiranye adutegurira inkuru. Mu nama yahuje abayobozi b'ihuriro ry'amadini n'amatorero mu Rwanda n'inzego za leta kuri wa gatatu, abayobozi b'amatorero bongeye gusabwa guhitura abayoboke babo kwirinda COVID-19. Inyuma yaho hirya no hino mu gihugu hagiye humvikana abaturage bavuga ko bashingiye ku myemerere yabo batazambara agapfukamunwa ndetse no kwikingiza COVID-19 ari ikizira. Ntago tugomba kuramya corona. Nta bubasha mfite ku mwuka wanjye kugira ngo mwimirize ngewe ni mpamvu nyine atakwambara agapfukamunwa. Ijambo ry'Imana rikuturarikira guterana tukegerana. Imana irabyemera muri iki gihe, ahubwo twese tugomba kwegerana. Urumva ntago wajya gusigamo metero, kandi yaravuze ngo mutahishe bene data guhoberana kwera. Umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB Madamu Yusta Kayitesi ashimangira ko abazananirana bakwiye gufatirwa ibihano. Hari abantu ubona mu buryo bashaka Imana bayishakira kure cyane, bigatuma bajya ahantu nk'uburyo bwo kwibabaza kurushaho. Abari mu buvumo. Icya kabiri nabumva ko mu myemerere yabo cyane cyane bishingiye ku buhanuzi butari bwo ko COVID ari satani n'ibyo dukora byo kwirwanya ari inzira za satani, ugasanga batambara udupfukamunwa, badakora andi mabwiriza nk'uko bisabwa, biba bisa nk'ubuyobe akenshi. Ntago byemewe n'amategeko. Aba bafite mu nshingano zabo ku rwego rw'amadini n'amatorero bakwiriye kubahugura, bakabafatira n'ibyemezo bijyanye n'imyemerere, n'inzego zibishinzwe zindi zikabakurikirana. Abayobozi b'amadini n'amatorero akorera mu Rwanda bagaragaje ko bagiye kwegera abayoboke babo badakozwa. Barariye Musenyeri Rukamba Filipo uyobora ihuriro ry'amadini n'amatorero mu Rwanda. Amadini ndetse n'amatorero na Kiliziya Gatolika tugerageza gukora ubuvugizi bwacu ahantu hose ku Banyarwanda bose muri rusange. N'abariya nabo turimo turakora gahunda y'uburyo twabonana nabo kugira ngo tubaganirize mu rwego rwo kugira ngo tubereke ko iki cyorezo mu by'ukuri ntabwo kizi idini, ntikizi igihugu, ntikizi ibara, kizi igitsina. Ni icyorezo utaramutse akitwayeho uko bikwiye kimugeraho kandi kikamugirira nabi. Muri iyi minsi leta irimo kugenda ifungura ibikorwa bimwe na bimwe, ariko Minisiteri y'Ubuzima igasobanura ko COVID-19 ntaho yagiye. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Tarisisi Mpunga asobanura ko bahisemo kuganira n'abanyamadini kuko aribo bagera ku baturage mu buryo buboroheye. Buriya mu madini n'amatorero abafitemo ibihuha bishingira ku buyobozi bwabo, kuko nibo babigisha. Mu rusengero niba mujyamo nta mukristo bazi ijambo, ni ukuvuga ngo ibyo bamubwiye n'ibyo ajyana ntabwo afite umwanya wo uwe yakingiwe, afite ubwirinzi. Nagire rero uruhare ateye intambwe yo kwigisha n'utarakingirwa ko agomba kwirinda akarinda n'abandi. Atabikoze gutyo n'ubundi bazarwara, nibarwara bashobora no gutakaza ubuzima. Intego dufite nk'igihugu nuko tutasubira muri guma mu rugo, nuko ubuzima bwakomeza kugenda neza, tugakingira abantu benshi mu gihe gitoya, ku nkingo zigenda ziboneka, no kwirinda bikazamuka kuko abantu bamaze gusobanukirwa COVID no kwirwara no ukuntu yayirinda. Noneho n'amasengero yose agafunguka mu minsi mike ubuzima bwose bugakomeza. Minisiteri y'Ubuzima isobanura ko iteganya kuzakingira abaturage bagera kuri miliyoni 8 kugeza umwaka utaha. Kugeza ubu mu Rwanda bamaze guhabwa doze zombi z'urukingo barasaga gato miliyoni 1, mu gihe abahawe doze imwe bagera kuri miliyoni 1,427,371. Mu Rwanda inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yarayitoye umushinga w'itegeko ngenga rigenga amatora y'inzego z'ibanze. Aya matora yarateganijwe mu ntango z'uyu mwaka yarasubitswe kubera icyorezo cya virusi ya corona. Ibindi turabibaza mugenzi wacu Eric Bagirubusa. Kuri uyu mushinga w'itegeko ngenga rigenga amatora mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite guverinoma yari hagarariwe na Bwana Jean Marie Vianney Gatabazi, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, yasobanuye ko imwe mu mpamvu yateye leta gusubika amatora y'inzego z'ibanze agombaga kuba mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka ari ubukana bw'icyorezo COVID-19. Bitaganijwe ko hatagize igihinduka aya matora yaba mu kwezi kwa 9 n'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka w'2021. Kuri iyi nshuro Bwana Gatabazi yabwiye abadepite ko kubera ingamba zashyizweho mu kwirinda icyorezo COVID-19 byabaye ngombwa ko batekereza kuri aya matora, na cyane ko nta uzi igihe icyorezo kizarangirira. Ibyo rero byakomeje gutuma leta yibaza ko n'ubundi COVID-19 yaguhuza abantu ku rwego kampeni zisanzwe zikora zigahuza abantu benshi, ariko tugasanga ko n'ubundi ibintu bisaba abantu benshi bibera ku rwego rw'abajyanama rusange nk'uko byasobanuwe n'abadepite banyuranye batanze ibitekerezo bagaragaza n'ibibazo. Ariko muri iki gihe byo ntabwo ariko bizagenda. Twagaragaje ko abajyanama rusange bazatorwa ku rwego rw'akarere
aya ni amatora areba abajyanama rusange ku rwego rw'umurenge ndetse no ku rwego rw'uturere. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu avuga ko mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19 imihango yo kwiyamamaza kuba kandida izakorwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Twagaragaje ko abajyanama rusange bazatorwa ku rwego rw'akarere, ariko kwiyamamaza bikazakorwa mu buryo online, bazatanga kandidatire zabo ku buryo online. Bashobora no kwiyamamaza bakoresha itangazamakuru, bakoresha radiyo z'abaturage, bashobora gukoresha impapuro zigenda zigashyirwa ahantu runaka abaturage bashobora kuba basoma. Hari uburyo bwinshi buzakoreshwa utazatuma abaturage ku kuba ikoranabuhanga rishobora kutazafasha biyamamaza kubera rikunze gutenguha abarikoresha. Ukurikije experience tugenda duhura nazo natwe turikoresha umunsi ku munsi, igihe ugiye kubona ukabona network iracitse. Aha rero nagiraga ngo mbaze ingamba zihari kugira ngo ukwiyamamaza kuzakorwa n'abantu bo ku nzego zitandukanye ku bice bitandukanye by'igihugu, uburyo kwazakorwa neza kandi abantu bagatanga ibitekerezo byabo. Kuri iyi ngingo guverinoma yizeza ko hirya no hino mu gihugu hagenda hongerwa iminara kandi ko aho byananirana baziyamamaza nabo bashobora gukoresha ubundi buryo. Mu minsi ishize hari ahantu henshi hadafite network, ariko ndagira ngo mbabwire ko muri kino gihe cy'umwaka kuva mu ntangiriro z'umwaka turimo hari iminara igera kuri 67 imaze gutunganywa no gutangira gukora ku buryo bya bice by'abaturage b'uturere bitangiraga network. Rusange ku rwego rw'uturere azakorwa mu buryo buziguye hifashishijwe impapuro bitandukanye n'uburyo bwari busanzweho bwo gutonda imirongo inyuma y'umukandida runaka. Abadepite bagasigara bibaza uburyo ihame rya demokarasi rizubahirizwa muri aya matora. Uyu ni Depite Itari Nyirabayega. Ndagira ngo nyakubahwa minisitiri yongera dusobanurire ukuntu bitica principe ya demokarasi y'uko umuturage yitorera, akaba yitorera uburyo butaziguye cyangwa se akitorera uzamutorera uburyo buziguye. Aha rero ndagira ngo numve umuturage uwo ari we wese wo mu mudugudu runaka ukuntu ku karere azumva yuko uwatoye yatoraga mu ijwi rye. Bwana Gatabazi wari uhagarariye guverinoma yavuze ko ihame rya demokarasi ritirengagijwe muri aya matora y'inzego zibanze. Principe ya demokarasi twaritekerejeho na cyane cyane dutekereza kuri ya principe y'uko ijwi ry'umuturage duhereye hariya hasi ku masibo tugatora abahagarariye abandi ku giti cye agenda bazagenda bazamuka bajya gutora. Principe ya demokarasi rero ahangaha iba yagiye ihererekanwa ku ntumwa. Uyu mushinga w'itegeko ngenga rigenga amatora mu nzego zibanze wahise utorwa n'abadepite mu buryo busesuye. Biteganijwe ko muri buri murenge ibiro by'itora bizaba birimo abantu 3. Usibye kuba aya matora azaba mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19, guverinoma y'u Rwanda iravuga ko ubu buryo buzaba inzira yo
abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda bongeye kugaragaza ko gucunga nabi umutungo wa leta bimaze kuba umuco wimakazwa mu gihugu. Wabikozeho wenyine. Iyo ufashe aya mafaranga miliyoni 117,261 ku kwezi, iyo ukubye amezi 12 angana na miliyari 1 na miliyoni 407 zirenga zo gukodesha mu mwaka umwe. Uyu ni umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Mu mujyi wa Uvira uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hiriwe imyigaragambyo